Do you think rap like pays the bills? Like No, like strictly rap, I don't think so. Really? Yeah, I think we've seen it, like, cause like South Africa, cause izona lezi ehamba phambili lo mfana ukhuluma ikaka bambisa ngoTony Didi wena ungathi mopope ngetrap subhizikelana uzosicekela irap lena kuyona idisi ngideliver indaba ngiyazi nayithanda ezangampela azona manje inkinga yami bathi ngihaba sesaholela nokuthi sahlanye kule South Africa egcwele amanyala amanzi izola wabuyanga namanje bayakhala kodwa ngatatazeli nansi clip sengiyayidlala sanibonani bahlali kusesenjalo namanje la ku-SABC4 sine disaster lana yamanzi niyabona nje kucishile namanje nje ngikhuluma nani nje nginuka ikhwapha manje bafethu yabo but hayi nina ningasabi so manje sini update every day because yabona ukuthi abahlali nje bakwatile kulokho yabona abantu manje sebecabanga ukuthi bave baphuza ubhiya nje kuphela manje uveza lapha ku-TV sovela ku-TV lena sithi lapho-ke la sinuka ikhwapha isende liyanuka kuningi nje amanzi akobe ubona namavaterikana ayaphambana anenze phela lapho isinto silunge sikhona lana ikephi la bhuti wami kusenyudorfan uhlala la vele hayi ngiyabonga okay sesenjalo madoda-ke ku-SABC4 sathi santshela vele ukuthi kwenzakalani khona lana manje nje nani niyazibonela nje kubhizi nje sababa zalokho konakala imfene ihamba ngesputa amaphoyisa egcwele umgaqo ehupha konakala ingane kaKing Nuba ngathi bidakiwe ibiphuza bakhala ngombali wedosha bathi usamkelo wathatha sibona uspikile ngapha ufuna ukukhona unaledi ngapha uyafohloza le ndaba iyahlekisa ngoba lo mjida lengane iyamhlanyisa noma ngingamphikisa lo mjida uyathithisa ayibo senkohliwe ngifunda indaba ngaboni sengishawa ngoba umkhonazi my brother bafana nangicukuluza ngiyantiyala mina ngizofahla eyothi ngivale manje indaba sengizoze ngishaya wazi yabona nje